Dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Danas ću vam pokazati neke sajtove za skidanje igrica. Znači svaki je podjednako dobar u zavisnosti u kojem segmentu. Ako ne nađete igricu na jednom, naći ćete na drugom. Evo Kika, inače Kikas Torrent je za skidanje softvera, igrica, filmova, znači svega. Tu možete naći bilo koju igricu, stisnite Games, ovo će vam izbaciti neke nove igrice koje su tek izašle i koje su sad kao popularne. Rise of Tomb Raider, to je sad nova igrica, ili GTA 5, dobro ona je malo starija ali se dosta skida i to. Sljedeći sajt je Pirates Bay, tu isto možete softvere, videe, aplikacije, games, znači sve. Onda idemo ovdje. DadSoft. Ovaj program je za skidanje nekih softvera i igrice. Inače program je dobar, sve igrice su full verzije, a nisu crackovi ili ne, znači ono full, ali ima problem, ima dosta igrica, nema baš novih igrica, većina igrica je stara, to su sve neke stare igrice. Evo da vidimo, evo ova. Ima na primjer, ima i nekih novih, to se slažem. Evo GTA 4 možete skinuti. GTA 4, Grand Theft Auto 4. Šta je ovo sad ovdje? Ista stvar, da, ista stvar. Ne znam da li ima petica, da vidimo. Grand Theft Auto 5, evo ja mislim da nema. Evo, 4 i San Andreasjeva i Vice. Dobro, to nije ni bitno, izaći ćemo sada iz ovoga. Eto, to je taj program DadSoft. Sljedeći program sličan ovom prošlom je program Dogland Top Full Games and Softwares. Kad tražite full PC games, ukucati, izbacit ćemo program, znači isti ko onaj prošli sajt, sve što malte ima na onom ima i na ovom isto, znači praktično. Ovdje je još jedan sajt, ovako ovaj sajt nisam ga baš nešto koristio, a za skidanje isto filmova, softvera i sve, evo vidite tu ima igrica, možete birati i na svim ova dva prva sajta i ovom možete birati za da li će igrice da budu PlayStation i to, ili za nešto drugo. Evo ovdje imate, šta je ovo, Resident Evil, eto, i Dowland Game Torrent i skinut ćete. Na ove ostale nisam baš pokazivao kako se skida, ali evo sad ću ukratko. U ovu uđete i Get this torrent i ono potvrdite i odaberete gdje će da se skine. Na ovu kucate neko igrice, da vidimo, Assassin's Creed 2. Uđete ovdje, samo kratko Get this torrent i ono se skida. Na ove sajtove možete da se seznete. Znači, pazite, idete ovdje i na ovo plavo. I kad to click here to download torrent, a ovo dolje nemojte, nego ovo gore. Ovdje dolje nemojte da stisnete, inače će vam skidati ovako i ne znam, nije provjereno, može i neki virus, a ovo gore je totalno bezbjedno. Onda vam. I to isto je i za ovaj sajt, isto se skida kao na prošli. Ovaj sam rekao. Ovo je jedan ruski sajt, torrentgame.com. Evo ovdje je Tomb Raider, Rise of
Tomb Raider. I tu eto vidite imate te sličice, idete ovo skidači i tako skidate s ovog sajta. I još jedan sajt, Tomb Raider 2013, dobro, za skidanje igrica i također dobar i zanimljiv. Morate, ajde, Tomb Raider Special Edition, ajmo ovo da vidim. Nešto survival, tako nešto. Nisam ni ja siguran. Evo vidite, isto možete da birate da li ćete igrice na to. Znači kad hoćete da skinete, samo stisnete ovo ovdje, ovo tu i skinut ćete igricu. I ništa, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Vidimo se u sljedećem klipu. Do tada, doviđenja.